has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work he's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Wherever you find yourself, and I'll pay you Chamwa Kwaba at the Abadia 106.9 FM. Jubadia actually didn't send it as well. Obia. If we Sabria, come and no what Tribebono. Abusia, come home. I mean, so many can hona, but the breakfast show, bro. You actually didn't send it as well. Obia. Now we are here to serve you breakfast. And I pay my Busa, so what promote is saying. And I would ye. The sorry, no pay dear. There was here the Yankopon say. Nadumunti. Yet in Quamutacho, Mother Bojo Moja D. More Frusania. Near Casa Papa. Yet there was said. Now we're streaming live on Facebook or by a Facebook page in the SWA. A DLFM 106.9 live on Facebook. Into what your Braswana pay. Now also share a link in our Facebook page in the SWA. A DLFM 106.9 live on Facebook and YouTube as well. For our WhatsApp message in the Fabra 059340 6565. 0593406565 and then the WhatsApp line also obe to me the WhatsApp messages na fa hona fe yajebre akenkan ni nyina adiama kama tifa WhatsApp message no fabra na yajebre enkenkan fama ene ya wada kotoni ma bosom no the toso aduono nkro won fimpim mienu ani aduono nom. Well, today be the 29th day of the month of May 2025 anapa enie na busuano pay mamene wo endin komo kakra en komo amene wo die no matune din say cease thinking about the past, progress onward. Cease thinking about the past, progress onward. Etoda ye tadwe nwoma atwam too much eniema bi akoso ye abrabo ma atwam no ye dwendwe ho ba and I pay minia ba ma wutie me papa the etwam no mane ntwam na fe move forward in life the akono mane nko penifo wakasa bia wotaika wose the mua na di kono ma wondi nko the aka and the bo ho ban tana pay mini wodi nkomo asama make can say cease thinking about the past, progress forward. The etwam no mane ntwam ebia once upon a time na niema ekoyie ma pa and na niema ye bisi basa. Forget about the past. Mani twam kura ano de atwam emire bia eba yen na na sade no wo ho but anei se sade ni no ho no ma you need to put things together and move forward. Enti jai se wo dwendwen nyoma atwam wo wabra bom no bidika ka chwo da se yempanifo wakasa bia no wotaika said the mwadi no wondi nko de aka ane ye bo ho ban ti mesrewo anapay de atwam no mane ntwam de sa wo dwendwen nyoma atwam wo wabra bom no eni hobiem. Think about today. Dwene ho dwen sa wo move forward in life na jai sa wo dwendwen eniema atwam no. Well, 16 minutes after 6 a.m. here. Good morning. You're from a Hitman. Over to me from a Brakwabna. Margin. Every
1 minute after 6 a.m. here. And the breakfast show is on. We're here to serve you breakfast. I don't pay. But as you see, the young couple said, once before I said that, but I'm my friend up 059340 6565 0534 050199. I don't pay the young couple said, baby, no, why am I? I guess a papaya that was said. And now my old Freddy is 059340
6565 0534 050 199. Hello, good morning. DJ Hitman. Yes, sir. I'm about you, Frosty. Good morning. Frosty. Your friend is Sarkodie. Sarkodie, no pay any Yankopan say. You, me, Danyamiasi. Emma, me, so for Penny. Richard, Jeron, and Yagbide. Me, Danyamiasi, Emma, Mabushia. And I'm with Danyamiasi in Suma, Minuaba, a friend is Zilajan. And I'm with Danyamiasi in Suma, Bravo. Any DLFM phone, amen. Amen. Good morning. Hello, Debbie. 059340 6565 0534 050 199. Baby, no, I am my Yankopon Yakasa Seda Yodia. Hello, good morning. Hello, good morning, Hitman. Me patch you for say. I am from Pacific Tamakuti. And a pay and then Yankopon say. And a person I some Quagan to one Telemakasi, Banya. Amen. Amen. May that say also what to me after 106.9. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me patch you for say. If I'm a rich man, because of the Dodoa. Rich and a pay and then Yankopon say. I'll pay the radiation, so I shall show my Asante. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Daddy. Me ba che for say. I just me at comfort, me very big fan. Mama comfort and pay and then Yankopon say. Daddy, and pay that distracting. Oh, not do it baby or the adoye. And you to me nyansa nambo ya tumara kwa. But then I say, Emma me maybe yankwa. Any more multi stadium ho Roma. Maybe I will be a yammy born and hope by our yes Christ. Amen. Amen. Right. But that's it. Good morning. Hello. Debbie. 106.9. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. I'm about you for saying. Yeah, from it, Piano, we can't fit them in town. Piano, no pay and then Yankopon say. I thank God for my life this morning. God protect me and guide me throughout the night. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me about you for saying. Hitman, but you're from Lizzie. Me can't say in town. Lizzie, no pay and then Yankopon say. You're the radiasi. So I say, and so a boy and hope buying. Take the mother, but we are no dear for Sanyan for ya. Young for radia ye months to Miano money a bosom. On your back company, Cassie, if it's on or ye new ye bita. Yet done after some of a when has a say, it will yes to do. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Bakona. Me about you for say. But I say, Nana Kosia, you are not pay and then Yankopon say. I'm not paying to Namia in the country, you need you. No crepa. Who has a fair to be man, they have to die in the Capia, near Bushia, the man I'm paying. I'm not paying Ghana, any DLFM, a friend for me now, they have to them. Amen. Amen. Good morning. Good morning, man. Amen. Me patch me who your partner also your first say. That's a family, my level of good. Iman up pay and then Yankopon say. And I pay that Yamati so much that we are seeing, never with your phone, and I pay my son to come you. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch you when ye. Mama knew as a bushma dollar. Mama no pay and then Yankopon say. I not pay me the Yankopon say my own bushing. Amen. It's not the Yankopon say my papa that is born in you. Bushing now. I'm sad Yankopon. I'm a dear for no more. That's what the Yankopon and I'm assuming the bushing. Oh, yes, Amen. Good morning. Mommy, Hitman. Me patch you when ye. Now, Mama is standing. Mama is standing to say. I yes, so I do more. Yo, Mama no pay. Me say yan fe encho bio. No crap. Na ya dom bi ana yanya. Nti na no pay si ya dan ya sorry mu. Wa hwe ye nan mpaboa ye tompaboa se si anan. Ye nan da so nam fom saa. Na ya dom bi na adom ye. Nti ye danyame aso wo ye nyina bra boso. Ye ni ya busia ni Hitman wa busia ni dada Lumba ni mane na yiri nyina. Ya danyame ase. Nyame hwe ye nyina so.
Amen. Mama Esther, yeah, that's a pastor also. What to me a friend of paying now also what was that? Good morning. Asante Zongo. Oh, what do me? Asante Zongo. And I pay Yende Yankopon say. Yedi Kawo, and I will say, Di Kamo. Amen. So when you're holding so much hobbies, I can't hear do it me a better how do you crash my mamma? Just sit down, so first. You. Also, as I see, Ghana and Yankopon, both for pa. Otie ye sufre. Na wo ye bisa de dum yen. Anonyam ne asida. Aye ye nkamfo. Meni mabusu nyina se enkanu enkanu. Amen. Amen. Asante Zongo. Thank you so much for calling. Good morning. Good morning, Brother. Me pa chwe for saying. Pacha kosi ni okaswa. Akosi yende Yankopon say no pay. Brother, anapeye da Yesu ase. Bisa wa mayen kwa. Wasanya ma yakwenya foforo. Se owani da so e mayen. Denke radi ni ani da so mayen yanka yakwada anka yen sore. Nokre. Nanso papa wani da so mayen se ode yen bedu ye bo sha asa susunti. Anapeye da Yesu ase. Ye ka se ono nko na ye di aseda be ma no. Ye ni mo bia ka ono Awurade ho. Se ye papa mu o se ye boni mu o ono Awurade na ye di aseda be ma no. Eni se na no pei ye jina ha na se moje di ye mu afuru sane na se ketrema da bodwe mu a na me ka se ohin Yesu anape asedan ka udin ye di sika na eto a ka me de nka me nka ho nanso Awurade hu mobro aye kese e wo mema so e wo man Ghana so DL adwumayefo so a na no pe yesi owura enonyam ka udin e wo do ba Jesus Christ din nti amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chwe for saying. Your friend Venice, make us Africa Tama. Venice ano pay yende Yankopon say. Oh, and none of pay, the debate and your motor. Tuning in our Venice. Asida, Lady Monyame. Asida, Lady Monyame, ano pay. Asida, Lady Monyame. Yedimonyami, Asida, Yedimonyami, amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chwe for saying. Hello. Debbie. 106.9. Benedict Kriamo as a Hitman. Good morning, Yankopon show papa. Benedict and play live on our Facebook page. Asante Joseph, so what then Yankopon said. All the way from Boliga. I know the free buyer. Piaga live on Facebook. I'll say good morning, Hitman. Hello, good morning. Good morning. Me pa chwe for say. That will mean that free attention by Shaman. That will not pay any Yankopon say. Aye, Miss Ania, met you review. Ama Jesus. Aye, Miss Ania, met you review. Aye, Naduma. It's my that's it. You. That will mean so me that's it and pay. Good morning. Good morning. Me pacho me who your partner won't swear. You are not doing. You and pay and then Yankopon say. And I was say, I be asking you. If that is a fool, and so, and so, I'm a dear chimney, ma, Miss Coon. Any baby, a Roman father will be any black or black with me. Amen. May that's a pastor watch me a friend. Good morning. Good morning. About your for saying. This one. If you are not paying the Yankopon say. No crepa. What TV mama come. And no hair, so I may have one mark them.
I said, no, I'm not the passion here, dear. Because I'm an amo, I'm an aiko. Any a bush, any dear bush, amen and amen. Amen. Afia, good morning. Good morning, Heat. Yes, sir. I'm about your first saying. Moses Leodonia. Moses, I'm not paying any uncle Passe. You Maule, Wake Motuno Mutum, you go Bawa in the Jinawayo, Wake Mutum Sinamuda. Amen. Amen. Oh, yeah, that's Moses. 0593406565. Mauli Goka, good morning, Hitman. I thank God for my life. From a biggie. I'll pay me then Yanko Passe. Good morning. Good morning, Hit. Me about your first saying. Mrs. Minta. Mrs. Minta, Tema Community 2. Yeah, then Yanko Passe. I'm paying the Yamias. Oh, ye near the yaw, they are doing. There are their mother punch here. Pianist can. And pay for the patch here. They are saying who goes to any higher. That's a necessity, then can you be? A cost of the nasty. So, Uncle Somewhere and Hobby. And if you for you now, dear Lady Maya for Daddy Lumba, and then you, Mamma Lumba. I mean, sure, be said any day, no, Mamma, your dear, Radiasianopa. Mother Motoso. Now, won't call for mother. If I don't call some bomb of Hobby, a Juma for you now, more call them on for more born and Mombra. Never cause I done that. Oh, I do mean to. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your first saying. Pacho Dexin Bada, Kunkuji Drugba, education region. And a pay and then Yanko Passe Dexon. So, I want you, man, Yamian and Nanso, I am a son Kokura, Cemetery, number one, Kwame, Tenement Sakis, a Radamedawasi, you. Then as maybe as man or Mangana. But I'm paying up for me, and I'm done as a media from Kofar by. At the Lumba, and egg my Funa Hitman. Only account in account. Amen. Amen. Dexon, yeah, that's a so to me, a friend. 0593406565 0534050199. We are live on Facebook into by a Facebook page in the SWA DLFM 106.9. Share link no na obi so enya bin here. William Sosebo so live on Facebook and pay. I say glory be to God for making it possible for me and my family and friends. We are here seeing another day. Na yekase Nyankopon asida enka odin watching you live all the way from Sunyane. God bless you, Hitman, and the entire workforce. William Sosebonsu, Eddie Free, Sunyane, and Edeba, and Anna You also for said Abra, na yende Nyankopon say good morning. Good morning, Wafa. Me pache for saying. Pache friend me Joyce, me Kasafia Shama Christian Village. Joyce Anna pay yende Nyankopon say. Pay me the radiasi baby. I didn't hear to phone. Etana say. My boy and I who ban share so. I'm a dipapati. Nimi busiani dia busia foyina that we used to game. Amen. Amen. Yeah, that's so also what to me afraid and pay. Now said the free Sakumono say and pay what that Nyankopon say. Thank God for my life. Good morning. Your friend Mefia all the way from Tema Community 10. Mefia, the free Tema Community 10 the ban pay was what that Nyankopon say. Good morning, Hitman. We thank God for another day. Nana Abrefi Asafua and a dewy buy. And you know, me have a course in the baby, you know, na you fasidano, you fancy 059340 6565 059340 6565 0534 050 199. Oba nafi wonso wodi wasida edi abanafi ya de Nyankopon ase ena no pay wo Anidaso Wɔhɔ bi adwumadi ne so live on DLFM 106.9. Yeah, if I call me no na fe fancy. Elizabeth Tete. I say good morning, Hitman. I thank God for his grace and his mercies. God bless you. Now go put one shower, sir. Augustina Coffee. I had a free time community 11. Hello, good morning. Okra who he power. Oh, ever say? But your friend is coming because I bring Congo company. And I pay an Nyankopon say. Yeah, that's the song of the party. Amen. Amen.
106.9. Hello, good morning. Upon me to say, Me pacho me who you pay for say. The premise and Yako Makasefi, Chabanu Town, a Champon village. You, Mr. Yako, na pay any Yanko say. Hitman, uni bibi. Me pacho catch me. And pay sorry. It will be called hospital. No crepa. And pay sorry. It will be so chef fridge move. Na me no dear, Sisi Katama double join the Muja DM Afrisani. I didn't need to fast that infamy ride. No crepa. The American said, "Me never say you know, I say ride. You done I say. So I'm the patch here. I'm a Bonibian and Kaye. Men they who high fair. I don't mean to. Amen. Amen, Mr. Nyaku Yada say good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir, me pacho when you. Richard Sapper, Richard, na pay any Yanko say. And I pay the other radiasi. So you had the boy for to say, radiasi is some of the patching. Radiana no pay, the radiasi swama, Lumba, or then a bushing na, and a DLFM, a bushing phone na, so radi. I feel so, I'm at the patching. I don't know if amen. Amen. Me da se won so. What me a friend na what de waseda edi aba. Moko Facebook ha ohina na mensa JB. Ohina na mensa JB. O se what de Nyankopon ase. Good morning. Hitman and the entire crew ni nyina what de Nyankopon ase. Abusia aha ene edi aseda. Edi besi. Nyankopon wontie na aseda na afi yakoma so ade nyina no. Wonyemfa maye. 106.9. This is the breakfast show. Good morning. Anidaso Obia. It's 1 minute after 6 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ. Adophobia no what do one birthday. Your mama happy birthday. Happy birthday and come on, David Aqua. It's your birthday today, David. Happy birthday and come on, Papa V. Mami Andrew Katrina, and your birthday. Happy birthday and confirm. Margaret Robin, happy birthday going out to you. Happy birthday and come on, Kwabena Charles. And your birthday. Henry Tamponsan, and your birthday. Happy birthday and confirm.
Let me say happy belated birthday. And come on the CEO, and I said acting CEO. Ghana Cybercrime Authority. Alright, Divine Salaxi Agbati. Happy belated birthday going out to you, boss. Alright, Divine Salaxi Agbati. Happy belated birthday going out to you. Let me say happy belated birthday from the entire co-house. One man on the Grapim. Come on and drive. As many dakwa. Happy belated birthday and confirm. And as many dakwa. It's your birthday. I'm happy belated birthday and confirm. We're for the entire co-house family. One man on the Grapim. The procurement officer, our Commander College of Education. Happy belated birthday. Yankupon Shwa Wanyo Kesia. And Drasmani Dankwa. Happy belated birthday. Abusia GH. And the bye. Now still to come on the show. Major stories making headlines in the national dailies. Go walk Kratano. I'm almost ready to be down. I'm right now, I'm for betting. I said, now for your team, come on. 106.9. And we are here to serve you breakfast. Yeah. Get Sean Abuchi live on Facebook. I'll say happy birthday and Commander Nefua. I am a member of the DLFM Callers Association. Get Sean Abuchi and at the band of pay. And also the Black Stars of Ghana. And the Super Eagles of Nigeria. I'll show you true one. I just said Nigeria Jolo Fed the Chingana Diana.
Moko Bear, music coming from Jude Lomote. We're bringing time to 48 minutes after 6 a.m. here. 12 more minutes to hit up all the hour 7, and we are here to serve you breakfast. Anidaso Wɔhɔ Obia, and I've been joined by my brother from another mother. So maybe I can say, Ragwajo, Majen, Bibi Aboko dear. And I would a pa. As an adjuna me frewa, won't it? Bibi ako fine. Na enran so alatayao. Che Ghana, ama Ghana. Oh. Say board am kobo say frefre kobo ana. Say man kobo say mo kobo team. Mo ko frefre kobo. Nigeria for no so the frefre kobo ne koye. Ana mo share mo. Enye hwe we ndie enye enhyeda enye tournament bia ehu bia sabaje say Ghana na alata man di hwe we be hwe bia no. So mo de anka twade kura to ho a aya na anibre wo as Hassan kotoko no enti enti ama boys ni bia ni anje de na so no we nya de ese efa no twintwan sa we be kasa for the bragging right into no I don't think I know what's about making ya de na so we match we na kasa na nshada nya bia second half no ye mo bo come up but akwa de send jana de besi enya esi ewie enti enya hwe mo mfa nche nya de bia na mbedi nkonim because you can see de enyoma miensa na enyoma miensa na wo ubedi nkonim ebe pai anaze ubedi nkugu enti mu ba akwa na yensa aka enti normal ebe pai na je say first half no man hu no so ba second half no mbo kama enti ebe wo hwe nso an ye ko players dodo na enti nya nya den enya kwanya nko senior players dodo na enti ka senior players ne ba ya kebe alata for de no muhia na ye call team nikita bia e be try om honyo and to say can see no nyoma miensa na wo mu so obedi nkugu obedi nkunim ana se be pai sane che ana ye to da me kura so asa na wo mu because abana pai apai danu na o to da me wasi wo na me say ukwakro so be bi kwakro ma se ana no akware me ye no hwanwe pa o sa yes de na na ye program no ade me di ni duma bragging rights ana na me ni mo na zigi but ye so mo so ni da meto metwan na wensi wa da ana wo fa si opambo yes about be say that net ya no so nshira emwa me kura zigi de say computer so da me no to computer so da me ne ye de ebo wo yi so phone so net ya botre empeni for se sebe so utumra no wa chirisi ko atu no so di ma ye ntia se wo ka se woto da me ba computer so de no to okay da me ne oba ku bi o computer no kure eno de o ya de no ya de pa da mu di dua na ye no no wanya de se wo betru na fi wakwa akroma de o ba fi ha de da me de se wo se kan to me ho se yesu da me hin wo fi ha ha da me de e bia esa na betimi ha adwen kakra se ne din foforo no wate mente se valid na rako ba ho fi ha se if you am intent na ha tino e da bi on money na ho ana nu so want so akwa sign contract oh yeah mate what you want mate ho asem wakoji kakra enra kura so pone kakra ma me oh yes ene a chere se wa ma mente nka amount to me the danger me sa okuru enti ene a chere se wa ma mente nka dia wo se wo ka chere ne se anope morning show team ne se o ma yente nka o ma yente nka pa oh okay because edian we have contractor is kwasane ya with company near from Dark Pharmaceuticals na we share product obo hu dawuro na Royal Beauty Recovery Oil na menim say no ready na etesa no sa na bibi wachire nya mianim no kureni I see amenshira no wonder say
wushia na ready na tishrem sa hey fita saka do our friend kokko mo brachio ese kokko mo brachio the new name no I bet you hey the din no na ready na ni da ho okay oh say ena honam ne de nyame anim rekure ni ena maya na am de daka asem no nyina na wushia abaye bi na oteka mu a enye we oteka mu kura enye wodaka mu a aya hwe ne ready ekita no mema na aba no omo ntoka ase ne ma ema na omo ready wensene se be eyi achichide achi ni bio enti we ya abaya ana we ye bema ene mema ne bi so edidadaka mu a ema ne bi na ato ama won mesro ma ready no entija enye hyerenhyem se silver lady fita sa kado ndana no ma me secret no se wo se wo di silver grow no na odi dwade na owia na wo di royal beauty recovery oil na eden afa so na na we di ne tishrem shirem sa anti me bona ba so me wo fa se aka hen se me chia no wate ana penso wo tie so a anti aya oma ana pay wo tie so a won tie na so pem oma me hunu so da biti ka cha ne se wo tie so a won tie na so pem wo tie na so pem se kom ni nua ne din I say zigi ayi dia otewa sa ofa no ho adwo I said ye kan nyina I say onim ho hwe o wi akofra brewa o wi no bisa mi se na nhire kwesi se it's no baby a silver lady will be an open chia no ya bin shira no one proper chia no ono no zizia no yo ba ya santwa I see na ni eden pa na ni eden pa silver lady there in fact ya bin shira ni pi right major stories making headlines in the national daily so maybe atena say maybe we bring Ghana for you. Black Obra medase ene akwanya wode amame yemfa ncha akese man na tiefo ni nyina wo mo mutie yen efiri echichiri no benche kase twede yempo nyankopon ye wo mo kese se de biada wano do mafidie no eto DLFM 106.9 Black Obra de yadru no eyeku akrata moboso kuro krata na babonten so ntie to yebo ase etutu ne asra ene abasa ema wo hu de ekoso ewo oman Ghanaian na yanhya ase emfamfiri okunini daily graphic ko krata no na wo daily graphic eye ko krata ni mu a wo be hu mpenifo ahodo atwa ahia hanom na ne nyina ne say tax exemption irregularities say adwumaku akasie bi wo honom a yesi we de yemamoden na yentu yebo ase na etuo bi wo honom a yenyi mfiri omo so mo ntua tuo we fi say wo hwe moden bo mo boa mo meye kwara mo sese ni ma bi wo ho ekoso anya mmia ni mu kure ni edu ba bia na chese conflict of interest ababem o mayim Ghana se be yeyi se be dwo se tumi se nimpa bi wo interest wo mpa se adwumaku we yenyi tuo yimfire no so yenja no na onfa ne honkodi no obehwe na nimpa bi nsahyehyehye ase o mu kire mu a emoa kra ndi se ye ma tax exemption se obi adwumaku bi company bi epo adwuma wo bayi mu a eto ahodo bi edigo de so no se yen strahye so ana se yen ti bi mfiri so a enye se yen hwehwe animu sa ye hwe hu ni sa ampa ne nua ne ampa company no ana se adwumaku no se fata se sa eto ahodo na ye se yenyi kakra mfiri ne so ma ne kom halen no sa na se ye ne mom nkwa se nipa bi we di ono ane dia o mse hyehyɛ ase enti no mo ye sa ekoba sa ha adwen pam akua kate di anda so eye daily graphic de ho amanebo de aba o mo kirem se PWC eye senior partner na wadwa sa no wadwa pam ke kana adwen sa Black Obra yenko ya nimu na yenyina mu ewo daily graphic wo ma kata fe to so edu miensa na oba amane se Supreme Court dismisses CJ's injunction application. Entry Endra danso me wafa se ba. O my Ghana temuafo penny. Gertrude Alaba tekno esaba kupie mum. Oh my Ghana ye court kubatan Supreme Court senkeja. Wo hwe tua Ghana man penny atwene dwumadi asensa no. Enko de court. Na nkeja court na tena so na wo de wo hye ato so na nka wakwa no office akogba adwuma kakra ana afensu committee a Ghana mampeni apaw so montena se na wonom hwehwehwe na semu no okire mu anipa Ghana mampeni abo ne din se onkotena na namu fa ma no sa nipa kuro ya nso ete adwane su bia sa hwehwe mu no oye bie ene okire mu a na de we die nse conflict of interest bebo Ghana mampeni enipa wutumi medwa one nete so na wo san de ono a se onsan kwotena so ni ma asem de nyamia ni mrikure ni aba o mampeni wo bome abramisu na so enrada asem ni kopie mu wo Supreme Court a kwasi boni beka ne say unanimous decision o mabode atam
abobo akopɛ dozen baby dia kɔhyem etiatia so kora gigya tumi sɛ ten kyerɛ mu a Chief Justice sa application na ɔde baayɛ no emu hatu sɛ tentehuru wo de yɛhwie nyeye ɛnyɛ hwie kora nto mato agu baby kura no so akɔyɛ nsɛm a wo hwɛ ma me anim anyame anim de kura n'anim nyɛ fɛ ayɛ ne ya ɛndɔ ɔkɔ ne kunu ɛne ne ma ne kɔ ya ɔmo ton santene kama hyehyɛ fitaa sɛnke yɛhwɛ anim sɛnke agya mo de nkunde bepia kofie nso ɔmo kɔ no ɔmo afura kɔbene kɔ asɛm na nyɛ ɔmo de kora yɛmmɔ nwuram ɛwɔ daily guide ko akrata no na brana champon ɛyɛ aka no ɔsoafo a ɛna ɔhwɛ ɔman Ghana yɛkuayɛ ɛne ho nsɛnsɛm so ɛne nnuane wɔ man yi mu na n'ani abere pa sɛ korodom na afi wɔyɛ na adwene sɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɛmfe mpem 228 sɛ kɔba sɛ MPP ɔsono kokoko ama yɛkuo no ɛkɔ akɔpere ɔman Ghana ɛkɔmnya kɛseɛ sɛ ɔmampani ɛkɔmnya no atena so a ɔbɛba bi n'ani abere sɛ ɔno bɛkutu franka ne binti ɛnkra bɛtɔ dwa kyerɛ mu a wapaw bahyɛ aseɛ apaw ɛyɛ committee bi a wɔn mo ntra sɛ nhwehwemu ahodoɔ mfamfa MPP ama yɛkuo no ɔmo nyɛ nema biara mo nyɛ hwehwemu ahodoɔ a nyɛ nsiesi ahodoɔ ne ade na mo wana amanyɔkuo no nyina na naso mapa ɛfiri sɛ wabɔ ne tirimu pɔ sɛ de ɔtie bia no amanyɔkuo no 2028 sɛ mo pɛ nipa a ɔmo kɔ primaries ɛkɔ gyina makutu franka de ma MPP a brana champa wobɛhu so gyina mu ɛnyɛ kuayɛ nko a ho adwuma no wɔnim amambuo sɛ ɔmampani nso bɛtumi abu tinani abere sɛ ɔkɔ akɔgyina ɛno so ho sɛnsɛm no ɛde aba ɔde aba pam na rekofoɔ no ɛnkra bɛtɔ dwa kyerɛ mi sɛ ɔmo grante wontumi bell na wontumi ne nsɛnsɛm a Central Regional Chairman ɛde ma MPP a ina ne nansa kɔ pie mu ɛwɔ Ireko efuakache ɛmɛ kɔyɛ nsɛm pie me yɔkue kɔgye ta wɔ hɔ no kɔyɛ ɔyɛ kyerɛ nyina wɔ hɔ no mɔ no ɛnkra kyerɛ mi sɛ Irekofoɔ mpanifo no atumi agrante no wontumi bell sɛsie nyame ayɛ adom bell na ba anhwɛ asie ne obetumi afa ne ho adi a ɔkɔ fie ne mu asɛm ne de nya de mpanifo atwa so daabi ɛne mu ntwa so koraa na nkra beto dwa kyerɛ mi sɛ bi ma akomakotu mpanifo nsa aka wɔnom cyber crime crackdown enipa wɔn bɔ krono awa be fontaine transfer mu ma akomakotu mpanifo nsa aka wɔnom a ɛne so akɔgye ta wɔn aso ayɛ hyepa na black obna ɛyɛ haja kwantu no 2025 no ebinom kaka mu ɛwɔ ewiem hyɛngyina bia sɛ wɔn twɛn asɛ nka wɔn flight no baba amfa o ɛmɛ kɔyɛ nsɛm ma complain na apa no wɔn adwa papa amo kyerɛ mi sɛ na yɛtwe asika bibia kama yɛ ne bibia hyehyɛ wi afi de na mo yi o madwa pa o madwa mo so kro kata de ho sensam de batum sɛ sɛbe sɛ de bi mo kokwa pai wa ha na mo si no ma yɛ stranded mo buafu pa sɛ ma yɛ hu bi okura nte sa mo betu tesko kɔ de akyerɛ mpanifo okuruma o madwa na wo hwɛ nhwima beto dwa akyerɛ mu a Ghana mema epe bribe pa we the daily satellite ko akrata na ekan the daily satellite ko akrata na kyerɛ mu a Ghana mema Ghanaian men like bribes hwehwima hodo beto dwa no na asɛm we no ɛyɛ no kora de ɛma ne mpɛ bribe on sa ko akrata na ekan ntimi sekofutela bɛgye adidi a yɛsɛ mema ne de bribe pa sɛ pro ne kankan a ɛna Ghana yɛgye ho ba bibia nyɛ no dada na yɛsɛ ni nyina akɔyɛ ma ne mema na ɛgye bribe na black obna wonim sɛ mahwebedwuma cha mehene katafe toso miensa na behu oba ene oba eda ene bema eda ekoso ho sensem a aban a otia ba enwa su ibo ho dawuro si ko bank ode ne nsa be hyase no wo se Ghana man pani be kan sɛ mla na mesebedwafo kɔ asetena kɔgye tum no Ghana man pani dada me wo faase na na dan kwakufu ado wansan nti o kyerema mla na twam ayetwam ka bia nte de yahwe nyeye bio enti government na nkasa ebe ye foforo de akona enkra beto dwe kyerem sem mmahye badwam acha mahene me wo faase Kingsford sumana aban baben kyerem a enche bia wo mbɛhye ase agye ho adwuma na akoto mampani anim na wo mahwe anim so mampani besan na saa emra hodo abeboa na sebe abaya kama ebi moto abode sɛ bi nkofie wo kure mu a etija sɛ yiram ne mpoku asisi so na kwabra ne be ma hu ɔso wɔmpɛ no no ankasa ne nyonko be ma sɛ bi na chi den te sɛ bi lolo kwam sɛ hɔ no wɔpɛ enipa di sɛ bi nipa bonfo sɛm nipa bonfo sɛm wo kure mu ha no ma ɔmo sɛ ɔmo de mre ba ti wo yɛ be ma na hu be ma na apɛ na nka gya mra na tata osum ne achew
na de wa famra kwan so akwa krate de nda so the daily exercise so de ho asema be de hwe ne mu zemla na be kɔ ma hye bedwam na ya adwuma na gya saa mema na moyɛ saa de no mo mpam wo mo kran frikuru ma na etan bla ko bren pie mu wo the Ghanaian Times na asema da ha no bla ko bren awerɛhu katafato su dumienu wobehu adan ahodo bi a we de abrosan pa na bɛhwɛ excavators ahodo esi so a wɔn mu dwiri ne nyina da ato de aguo na awerɛho pa na de hye bi su wɔn tiatiam ekyire mu a ye afi we afi bɔne de ama wɔnom na ne nyina nso kopie mu ɛwɔ Ramza site a empanifo ekyire mu a asase na da hɔ no ɛyɛ aban asase ne senti ekura yɛ timi se semra yɛ adwuma de kopie mu otama west ne potema ko gye tade ama de hye na wɔ hɔ no a ɛba enkrabo premante mu safo me wɔfa ase ba Linda okru na wɔwɔ mɔde adiane mu ebi blight ɛyɛ MC ɛde matama west ɔmo nyina kopie mu hɔ no mu bia dwumadi ɛkɔ so no bra kɔbna amanfo dan a empanifo sumaguo no nyasem kuma amanfo nsɔre dan nyina ka ho wɔn mu dwene nyina de aguna ne nyina ne sensase ne yaban de a ebie babia amanfo to sisi ɔmo dan ne nso no emre ma ho kwan so mbesi dade asie efrise nsuo to a ɛhɔ no mo ne nsuo ne ɛfa ɔmo akosi dan de asi hɔ no mti ama esuka ne nyina da no esi sinsuo to a na eyiri de afa ade hyɛ mo mpotem hɔ no mo nti mpanifo asesebe panin tena fie ma asefuan mfo nti no wɔn mu adwiri dan ne nyina to agu ɔmo hyɛ sɛ nansa nda so kɔ so a aba efie wura no ɔmo bɔ bra papa esun pa esun enya asem kuma ɛne ho sensɛm aba na wobɛhu Ghana man panin bɛma ɔbɔ ada dwandwama ni mahama mfo ni da no musei na manebɔ abɛtɔdwa kyire mu a Ghana man panin ɛse ɔhyɛ Ghana fo bɔ so obenya banwa kɛse bɛtena so man panin a ɔde 24-hour economy ɛde ba mfidi dwuma akwani mu man Ghana ya adwuma ahamache a ya ba yegyinam awia yegyinam anumere yegyinam anadwo da som yegyinam ne ya bɔ adwuma ma Ghana mpuntu atumi aba ne sikasɛm agya ne naso na Ghana man panin kyire mu a ɔde ɔse de ayɛ ampane nuane ampa endrada Jubilee House de amade baba to gyekyirem sem wɔn ma atumi atena ase a draft ɛyɛ policy na bibia da din nti yɛhwɛ ni mu sɛ ɛyɛ kita wɔn nsa bosom de dikan abɛyɛ public day na ɔbɛbɛ wɔn ho mɔde na wapa ho ntoma na mfidudwuma hyase wɔ manyim ɛne gidi pa kuafo pɛ na nkan kuafo de sɛ mo no ntumi mo torchlight ɛnkɔyɛ adwuma anadwo kokokua ne de wontumi nkɔti kokoko anadwo nti wo no wonka ho enti nnwuma hodo a ɛyɛ mfidudwuma titiriw ɛne nnwuma hodo bi a yɛ aban nnwuma hodo no wɔn bɛwura ne shift na aboa magana sikasɛm agya ne naso de Ghana man pani kyire mu a mo ade bia da mo bisa ɛna 24 economy ne wɔ hen ɛna Ghana man pani ada Ghana fo no ɔsɛm nka nkyerɛ msɛ yankopɔ yɛ adom a kita wɔn nsa bɔsom de dikan public day no bɛpa ho ntoma ma 24-hour economy ɛyɛ votalik ne so ahyɛmfire pɛ bɛkɔ so no yɛde nneɛma bɛfa so pharmaceuticals ahodoɔ textile ntoma ɛho yɛ kyɛ sɛ bibira bɛkɔ nkan ma ɔman yakɔ anim nti Ghana man pani kyiri mu a munya abotrɛ bɔkɔ na 24-hour economy no kita wɔn nsa bosumi a yɛkɔ anim ɔman nakɔ anim yɛ pam yɛntu fa nkɔ piem Daily Democrat ɔde aba wobɛhu asoafo a ɔna hwɛ ɔman Ghana ɔda yɛ napɔmudi ano me wɔfa ase kɔbra minti aka namfo ni da ha na wɔkyerɛ mu a analysis fo kuo bi ahyɛ ase yɛ kyerɛ okuru mu akyirim so mu condition of service ɛnkɔn kan na sabe obi yɛ da yɛ sabia na hwɛ ya pa ebi tumi dwonso no ho na nurse ni akɔbɔ ne pampers ɛwɔ hospital hɔ miame kopie mu kolebu pa yɛ sabia ko hu bia me yem hyempan obi kura odidi afakyɛ me etumi gya ne na bɔ no to na nurse ni edu ba bi ahomte nneɛma wo mu huna tantande ne ade nso bosum bedu na mo condition of service akodo ɛsɛ mpanifo de ma ɔmo no ɛma na mpanifo na didi ame na nurse fo no huna amade nti ɔmo yɛ ho yɛ kyerɛ na ɔsoafo kyerɛ mu a munya abotrɛ adwebrɛw ɔyɛ kyerɛ no mo ntwentwɛn so mo calling off mo hotel kura na munya ina ɔmo ne musi nkunyo no maboa na ne ma bi ɛsɛ mo nsaka no mo nsa tumi aka kwabra minta aka no opanipo no da omaga na pomudi ano ɛde ho nsɛm de aban na Emmanuel Amakofi bu a ɛyɛ soafo hwɛ omaga na yɛnsa ase ne akwaye so wokopie mu ɛwɔ elembelenso a ɔno na ɛwɔ mahye betwani o kyerɛ wɛ sɛ fuma gudie na yɛtuo no ɛboa ma Ghana titiri na bibiman sikasɛm agya na naso fi sɛ sika pa ɛwɔ sika akɔ mu no
emo de sa no manam nti sika ko na yetu no se ye boy ho modern se be bo brapa na bibi man nyema ko nkan na ye ho atumi atoye pa wo man mu ho sensem so aba mountain ba ko blansem na dawson nanso anam yemra niti no yem fancy na dwumadi ahodo na aka no ento aso na bra ko bra boa me na me wafa se ba ko ye me amachiri ba o de market botwe market botwe me menua na ene na woda enti DJs gibi be boa me na me enwish no happy birthday. So a happy birthday goes to you, Michael Butchie. Owenchi sisia na nyankopon ya dom de afeba ko de aka nemfe ho enti machiri ba otoso miensa wodin de Michael Butchie na nyankopon enhira wo na ompegya onye okese onti na nimu fa nkyere wo na onfa wo mfiri adomu enkwa adomu oma de pa bia wasase wesuo no wonsa enka bi. So happy birthday enko enfama wo Michael Butchie nyamenya okese pa na mbomodin ase obeya abofra papa na ya dwumaden na dachi bia o my Ghana enya wo so emfa so happy birthday goes to you Michael Butchie na bra ko memfa we so nka ho na ehunum se reporter ba ko okuma se ne den ya de Samuel Ofolibuaten na menim ne ba na wo no de nato no ho Samuel Ofolibuaten de ne ba nato no ho nti ne ba no so de den de Samuela Boaten Ofoli ene na woda ne ho ofe pa enti me wafa seketoa enche bia ono so be sha se reporter de DLFM ti no Samuela Boaten Ofori ene yankopon hira pa me wofa ase no nyo kese wate ompegya omfi adomu nko adomu se de papa bu adwuma esum DLFM ene wontumi TV and radio no yankopon nko so anya okese yempa ebo ne se unyine no be hye na nan nensem twere adwuman se mu odo se mu onwuno unsu be fam bi eho penten kwa betibi imododo de be dibi na dachi bia Ghana fo nyina na o man enya wo so mfa so happy birthday enkonfama Samuela Boaten Ofori a wo Asante Manten wo papa ene Samuel Ofori Boaten oye adwuma edema DLFM Yellow Porter Ashanti region and afin so eye wontumi radio and TV ewo Kumase. Right. Sabi bia na permit that going for quick commercial break here ba breakfast show and that's so homo bia ye betwa so ye basisi ya Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Missy 1 a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe sheku amoniaje, Echegusa, oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels, the Dime Papa, in the dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya was soon dia. Ya bia punama. Afe ya 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwanimu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM Website www.DLFMplazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Na mensumenya bashemechi na mensumenya ni je o mawawe mu akos na last time I go hospital no na wose dey important na yewo wose me tube no mu asi na fibroid nso kakra na say ochina say afi kra dey ma bre surgery so dey you don't need to undergo any surgery. Dreams Fertility Clinic yeah whatever community 22 ekuta solution ni nyina. Dreams
Fertility Clinic. Annie, what if you did very sure Mojan Nipedium? Oh, not a property. Yeah, how? Naturally, a draw cry. One farmer, a bemuanium. Woman will not make us assembly. UK, any New Zealand. A brofupia, what be ye will have a mem and a yin run. Or you about with tube mercy. William say and wapon, or bra a CZ, and now Emma cry. Fibroid, irregular menstruations. Just a DPA, SC, a walk on the Dreams Fertility Clinic. What will it take? Na ye memans way. What's a low sperm count? Bema, why am brown pem? The intimate I am my body as well. For Dreams Fertility Clinic 0597 225 389 and 0599 555 220 and 0597 225 388. Mpenifo kayo say yade ya entimi pa mini ena kidney failure say kra de liver cancer so abeka ho wo se wo liver ena wo kidney ena wonte Vigdank Healthcare enka Vigdank Healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ena wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank Healthcare na nya nonko fatty liver, kidney stones, hepatitis B and C, hepatomegaly, any high cholesterol, protein in the urine, afa diabetes, hypertension, prostate enlargement, hydronephrosis, and pyelonephritis, any yadia hudo p. Vigdank Healthcare, na eba nimfidie so dia ene woboa, wo ultrasound scan, na uko wo lab wa na ube say yes, baby yadie ni sebia, efidie ni be yi no aba. Ene, minu aba, de wo mamate ne nedai, menye ni da so. Me say de obeya ne se obetu anamon. Vigdank Healthcare, Ewo Spinters Road, Coca-Cola Runabout, Fidelity Junction, Standard Chartered Bank in Wechiripe. Would free 050-266-1346 and 0549-951211. Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9. Oh, 16 minutes after 7 and that's so home of ya. I don't pay any come on crowd. Now experience the best in hotel in comfort and luxury. Beautiful Plaza Hotels and I pay me comfort your mouth. You go for your ebudi adenta. Go for your what the chumana for botan so. I would have heard say adenta fra. You're comfortable and luxury rooms luxurious rooms super conference rooms papa party. You're for Plaza Hotels and I make for the amawa salons for pampre. Your gym swimming pool papa. Now the Ofosu Plaza Hotel. And two baby, I do look no further. Look no further. And come baby. Let me go to Bina Denimon Tontumpa.
and Entefre. Diofosu Plaza Hotels. Come up. And to go Piemo Kofodia. Kofodia also per Diofosu Plaza Hotel. Oh, Brennan and Patema. I should say Diofosu Plaza Hotel. Adenta Fraha. From 24 now, wants your reservation. From 24 053 04 58834 020 79 461. Diofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. And I want Ghanaian and Patami at yes and then. The Dima for Herbal Clinic. Dr. Time that's also your brand. Arabia Titi Biano. I'm not a fee one some for my over time on 3 Ayadi and so. The Dima for Herbal Clinic. You'll put what's in my new branch in Wɔhɔ. And to brand. After Dr. Nkombo. So, baby, you know, Yadi and Chipa. But when you're a side. The Dima for Herbal Clinic has opened a new branch in Accra. At the time that's also a brand. My doctor was 0244 774 282 050 0727 215. At the time that's all. I want to be a bema but to and Kumabua. Oh, Pompey Cascala. Now, premature ejaculation. My mother was so to me now. Oh, but you man, what premature ejaculation. I do make up for the amount of pay. I give us speak up sauce. Give us speak up sauce. Sexual weakness. Don't be a baby. Give us cold capsules about. Give us cold capsules. They're very effective for waist pains, constipation. Don't be a baby. Give us a balmy shot. I don't support your immune system. No. Good to malaria, typhoid. I don't fake on this. Why wouldn't you mean the deal? Why don't you give us a balmy shot? That's to be a pharmaceutical shop. Will be a Benya Biaton. For 24, I don't think was one Zakabi. For bulk purchases, call 0543 222 470. Give us speak capsules. Give us cold capsules. Give us a balmy shot. 20 minutes after 7. So maybe I tell you. Give me a fear. Imagine a query. Go if you tell as usual. I am present. I'd rather know you're absent than you're present. 106.9. Our repair Nibre. Na femi ma bedwafo akwaba yentena se na fe yendi nkomo sami bi atena se kofi atena se gibi nso ha ye na fa no pay yendi nkomo sami good morning What tinwuma na mebo no awarepa ye nibre awarepa ye nibre enwum no o bible num enwum wi o bible mu babia o kan se wo ye ni yanka wani mutie o bible num. Okay. Genesis chapter 4, verse 1 downwards. Cain and Abel. Mkoba for the. Okay. And a senior man, a dear no. Okuyi Yankupon. Senior man, oh, I don't know. And yeah, you can. We Yankupon, your cofa, near my ensign fata. Near my pro. And a coba for the. No, the coba for the. Ninia ever dear cobo and the Indian Sonia Mieni. Was I can now bar for the say we see in the costro. No credit. Nanya Miagiatum, to whom is in the end and Aquana Yen is our tinish if it has you. And yet no. So be any day.
na akɔ nanim na wo de wo ma obra yi na wo hu ye na hinu nye ne na ye hyase hyase long time ago na senior ma ball no ku no ti okunu we na Nyankopɔn kyerɛ sɛm ne se ofiri hu no bibisa ne se na senior na hunua no wɔ so na me na me ye ne hwɛfo ana ene Nyankopɔn ka se wo se hunua ne mogya na ɛpɛ wɔ kyira kwan no se wahu se wo tetete hu ba bia wo nyina wada ne sama atwentwen na sanka wo ye ni yi a anka wani mu teye ka hu se me ba mbisa akura anka bumfu but wonam se wonim bɔne a wadi nti hunua ne mogya na ekini pɛ ɛhwɛ wo no nti nwomo no e papa se wawade no wanye ni ye nti wani mu ante watena wahwɛ saa wade ye te sɛ afuo kuaye gugusu nsuo dodɔ ho kama na mana tumi aba na fifi kama na so abiribira wanye ni ye onyanko yɛ na etwam sɛ de wahyehyɛ kama economy no hu ya wo kondo wani ɛbɔ karikari ni bre investment no bi aye o wate ase obi investment pa oba bi sɛ sika ne wani abre be me ya kama ne wife nso boa no wetu de ajeje mu wo ze hu na no kora nya wakɔ no obi de na wani bede wo ye ni yi anka wani muteye yo awade ene mpona twe wo siesie oba no oba siesie be ma na mo nam mo anka ze mo mie num anije na be ma yiku wo hwɛ sɛ de ɔno an ho nam duo ne ma bɔnten a oba nti odi wachi na yofe na be ma hwɛ oba wa odi wachi a wa be ma wahyehyɛ kama na wo hwɛ de oba ma na di form odi wachi enti wani mute asema da de kanie uye ni ya nka wani mute nti obi o pie kura kwa adwabo ase omfa ne yere nkɔ nokre be ma bi so saa oba bi so kɔ omfa ne kunu nkɔ because ofede na ade nti na ofede yi sɛ wo siesie na ade nti na sɛ ofede so onyomo ne nsɛm ɛwɔ mu no sɛ wo tena se na wuti a dadi nkasa keke o dabe dadi nkasa ya kasa ebedi nyumo ya chi kura show no ya de nyina be show because nsɛm ɛwɔ mu na dɔɔso enti afutuo na ɛwɔ mu no yentie ni ye be yara pa ye ni breakdown me na me ka kyerɛ ezi ya nkyɛ kura me ba badwa ne ɛyi na me ba ne nkyɛn bi sua de me gusu sua kakra me ba ya aboa me pa na wa time bo ra fu na mo me hyase afiri ɛyi nkaedum mi wo sun bi wo hwa se mi sun mi wo fa wi mi nyan sun ye ti no me hyase de afiri nkaedum me hyase na mbe sun wi afi ni mabo awura de aka nim right 24 minutes after 7 sami bi memo akwaba kofi nso wa hanom zigi be join ye na afi anopen komo aye die no anopen sami bi me pese ye di nkomo bi na nkomo me pese ye die no it's about Ghana your culture your mamre any your norms are ya to na jeje mo wo man betum pon a sa man kro no I need no man no culture so Ghana your mamre to na jeje mo your beliefs your values your customs your art ya to say you man nyina jeje mo ni akofa kwesi kokko de ye dia ba o man yi mo your belief any your culture your norms are your king and then distinguish yen as Ghanaians and na my dance so say ye Ghana for ye kasa ye kan and they uko school na country kura you say you are speaking vernacular you are throwing names of talkatives so maybe over to you medase ne nsamfa chia me yetie phone bio brakobna wo bo wes mienu culture ne den norms yes na ye kase culture na sa amamre na amamre no ekwan ya nipakuo bi efa so ebo wo mbra eye won hyehyeye se be ya wo mankasa ho be yeden ebeto won na di mpuntuo aba ena mo kasubo ni kan se culture no ya mamre ena norms no ye standard ye kase norms abibia ye standard ade a eno no utumu se eye pepepe ade a enidie eni obuo wo ho enti norms no ene ye nkacha na woka bom a ekwan ye fa so ye toto ye niema se bibifo se ye Ghanafo ekwan ye fa so ye boy ye mbra ye nhyehyeye e wo buo ne anidie kwan so nkoma ye die no ni nyina ni o na ye misa ye ho se Ghana ye nhyehyeye ene amamre no sisi ano e kwesen ene se wotena se na wo hia Ghanafo be 10 na bi so amudin a edi ambo ama wo no wo yem kura be hyew edi ambo ama wo no wo yem be hyew sometimes etumi hia names ni wo hokura na wo bo a ehu pa
aje wo shada e practice edin ne bo for so many times and so watumi aboniye kobirani din o e wo kuruma Ghana ni ba edin a ye wo yen said da ye de wo yen efri adwada ekosi ada so ne ne nyina yira wo kuruma nipa mako pe ne nyina adane abrofo sem kura e wo kurayim ebiew ya mamra hwehwe ni bi eye de ba de Ghana kwan ye fa so edanso e wa foforom empelifo ebu beka asem bi se wure fi ukrom hina ben a wo yira e wa dwabose wo ye Ghana ni edien na ma edanso ma ye hu se wo ye bibini betene ekame akoye te se yatena se ama ye ne yankase yenhyehyɛ ye boa ma ye danso efira foforom no ye de akoto baabi ene yakofa amanfo de ye ho na ade bia enya wo de ano se ofa ye ho a obahu sese amwa wa eseo ade bia enya wo de ano se wofa na ade ye ho a eboa wo kra na enya wo de enti wo nsunsanso de ma wo nanso aye ade ye wo de no wa wo ya na wofa wo de ye ho atumi se yes e kon kane sendra ndra na ye di nkomo yi Ghana dwedi sema ene ayabasa mana we bire na nkon kan fa ma ya ma abrofo no akwaso adi yeso okurum ha sei no sanu ma we nyina ka ho bi amam na toto na se okurum ha no ka ho bi ya ma abrofo na brain wash ye na adwen nyina tetenko asom na kwa me nkroma se wogi ya firim na anye yi amayen amfa de otie mi ye enko asom na nanka kwa me nkroma ye na adwen se nko wogi amayen no yensa nka ade ba kwa yensa kan ne se ne edi ye ho so na mum hyehye ahodo aka ne de kwa me nkroma age ye nso yasan ede akoma abrofo ne bio ene se fa yenta de hyebu nyina besi e bibia ne bia yeyim titru krabra kobra yemfa nko adesua mu nne se wo kwa yen schools ahodo mu a anya hwe kra no Ghana ye wo ethnic groups ahodo wo krom a ye wo abusua ne akuakuo ene obi kwankran kasa wo fede ni krom kasa wo nkran kasa no ni krom kasa beto wo fede ye mi say ye ho say schools e won kran emududu asan ena galanguage na krampo no mo kire e ma obi ye nkrani a o feel proud de say ni krom kasa ye nkran kasa de so osua ka na de sua wo sua no ho na boa ne say be ya onyira say o ye nkrani ena obi asantini ontitwi obi eye eweni okwa ayigbe kasa na wontio adenti wakɔ school akɔsua abrofo no ma yatima abrakɔbra abrofo na kasa na yede ayen official language kasa ya jetum sa Ghana ye pe kasa ye ka eye officially ye kasa nkasa no eye kwesibru ni kokɔ ne kasa ofo cha wokɔ amame ahodo a France fo anase French fo na ewuli wo mo no brakɔbra mu krom kasa na mo de bom bibia mo de bom mo bra nyina o mu krom kasa o wokɔ la Côte d'Ivoire dodo na antebrofo Togo amama hodo aka no mo nse da antebrofo saa wo even Burkina Faso no mu ni ade o mo nse da antebrofo o mu krom kasa no eno na ye o mu kasa enti abofo na katena classroom no osua ade a adesua de no osua ade no na odisua ade no enti de oye bia no wote ase eye ne kasa enti de oye bia no wote ase ene yatumi atena se ema ya mamre ene obuo ni ahodo a ye obibia na kan no woka ofa ye nkwa chana obi a omfa ne say social cohesion and values eno kire say na wo hwe ya mamle ni mu ade ba kwa na wom efo abusua bia no won hyehye ya se abusua ni this one eye obu a na ye de ma ye mpanimfo okrum a obu a ye de ye den e ma ye mpanimfo sane ma no bra kobra edaso ye adwuma okrum a ohun sisia se obu a ye de ma ye mpanimfo o Ghana ebi ni hobio adentra those days sabo fra te akonwa so na wahu se pani ba na pani abeto no na ono ne te wo na pani ni gina ho se wa Africa tim na pani abeto na pani nya ba bi ntina obeka do se nyina etu aka those days obeso na pani na tenase na nyini che mesi na ye den yenyi che pa no yengu basabasa sawo ene wokọ wona nam kroma ubehu amanfo post tetetare ho ahwe abeka ese bi okopra assembly member anase MP wa nya me dia
esunsuanso ni bi no niema bi a ye de afrafran na brabo mu na beyi yenye de na firi ho sabe bi kane no kura pani kuta niema no wo de ba ye tumirika hia na yaje yaje ene na ofa ho ben onne wo sokura ode wo ye den ode wo ye den ene wo kwa be fontentan so a so bi we poster wo be hu ase nyina wo de onya tam na wo ka comment na be hu aten ne yewom yetumi di mpanifu atem afre bi sese be oye kwakuo kura yetumi se abe fontentan so yetumi di pani o man pani ne ye de nanim aye sese be kontromfi ne ye de abeto ne ye sere bosere tadwe e wo kurum ha Ghana ni o ya yira be du ba bi afide ye ne ehum se afide yira ya yira ne ya yira du akire ye mi se ye hu se those days koblane ne ye obibia ne yesua o e kan ya dusua enhyehyɛ ho ane yesua life skills minim de otie mi a ono no sua life skills ne bi o school na ya de na ye kyerɛkyerɛ nya bra po kwanya usi so ese wo bobra toto niema wo ya baya wo besiesie wo ho unsabuo mu hyehyɛ nketenkete na boa but ye mi say ye ho say ne sa niema nyina wo hemfa mpanifo na be kyerɛ ye say life skills ne nya de papa bia nyansa bia ndim to mayi de afiri honom o matwam e wo kurom a o matwam enya adwuma bio ena o mo sa be ka kyerɛ ye say eyade ayamamle no so obi aye late to school ye mo na ba no nyansa nim because broni di nani ena kasa kyerɛ ne ba broni ne ba no otea no odinani na kasa kyerɛ no ontumi mo na ba nti no ye no sesia ne yesua brofo no nti no me mfa ba anya dan emmo nipa te teacher ni pese obo abofra ba on state on twere ho krata ankoto headmaster nim se headmaster yi abofra wa ya so odin nti pese me punish no me mo ne say oji permission and so de aba aka abofra wo school e wo krom ha aha ye na education system say ne ya no those days who suro se obeko school no wa ye late krache na umirika wa de kono wo teacher ni a obuo ni fede na ni di adema no no nanso ene etisen se teacher ni mfa ba nka mofra nwa na meboa ene ye mo school ni abofra ba ye mo bia ba o school mu bio enti sunsun so ne se yame ayado mesi aso aba ana meboa sa so anenso ye ene ye tidie te na nyam nwanwa se me hu za school ni abofra bia fa pese le to de ahye ne botuma ko school am no wonder because ya mamle no nema na eboa manipa bu nipa de hye so no ya to agu ba bi hule ya ye adwuma pa e na aso aba ye ntinni e de nyame ase ene ba bi ebiniza odi abeduro school ni abofra etumi teacher ni tentam o class pa no sum etumi de 9th etu teacher ni free ho krom ha Ghana enyama no ne asem ne ye kan teacher ni o kan no so beka aba no no akọ no wanya red ni bia no mu no akọ no you dey see classroom aba now those days what say no hwan na nanom aye nhyehyeye wo kuro na wuti community ni won nhyehyeye wo o mamu nhyehyeye ne da ho but community na wuti mu na nkasa so won nhyehyeye babunu wo kọ no red na benya bi wo he kura na wato ubenya bi wen unya na usuro mpo wo se kura na hwan so ba kofa bonsam taa e de aka wano okuruma patene Ghana ni nam na wi bona no abonten kura wo mfede hwi hia no bra ko bana ye obibi okurom ha nso a na eboa pa ye obibi de se niam aye de yensa ana anweno e na kan amamre ne yenhyehyɛ ye ho sesi ya ni nyina wa yemfa ye art sesi obi ye carpenter ni anyame anka aka akra bi carpenter fo adwuma nyina akra begu e okurom ha niam ni partner se de ne nsa aje ne wo valued ye de ani die ma ne buo siesie ni kama disikaba ne nyina ne de mpuntuo ni sikaba o man ye kuaba kama pa abrofo no niema aye no ye de no mo kodo ne ye o mo fe bedenam say ye yato e de aguo no amazesi o mo mfa ni de masa niema ni bi those days credible ni kokko tumi ko ekoye niema ahodo na efe ukoye ntole site a nsrahwe bia ahodo a niema na bibini aye efe no na abrofo ni je ho a egenerate sika de mo man but then say ni nyina ya gu no ana me say meboa o ya say ni nyina boti force da bia na nsuoi ehuru kama esane say ho na mo ni nyina say esi nsuo no kura de esane ba na esene sunsun nsuo
ana meboa say bibia enti sika hodo e de ba no yagu no ena hwe TV so ade na ahu no Ghana yen yenim ne local movies ne 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 je ho sini twam de yenim ya jako ne ya san wa fa ni sei ye fa ni san chewa nom ye fanko ya chikura de ne yenim yo sofo dazi me ba ya ba akan drama Thursday theater any cantata nom ebedu ma bedu agro waso twan ni nyina na e kire ya mamre ne ya bakosem ne ade David Donto adwa ya bo agenum kakra ankra agako mu be so mu akro beto nom ne ade ne na ekoduru sei wo de hwe yen television station se wo Ghana ha nyina wo de du ana pa ko si adi mra hwe niam ayeye ani akofat foreign ye promote abrofo ne niam ye promote niama ya de ane mum na Ghana ya ni ko ho ene ye promote wono me na Indian movies Ghana TV ni nyina je abos India for niama masa me se on krona ya tim ni ye di agropa niama ye de ano yampe biu adenti se de ye o ma no ho ye nye ye o Sade ya wo dia no wa mu wani ankuhu a obesu mu wo ene ye dia ye dia no ti yem valued yama ya ni nkuhu ne hu sia ha meme ya Ghana ni we na ya me dia. You need to cherish what you have. I mean na se ya try ya wana wasa mu wani yama ya brofo ne dia ne ye kofa dia ba dia na broni no oba Ghana so oba nsa ha dia ne oba behwe no because ne dia na wakofa dia ba ha yi na ne dia na no afa kra se ne wodi enti dia ne so ha no me sanfa we nhyem those days hwekwan na ye nananom trase efa so e wade okrom a awade o kwan na ye fa so a ye wade wo manyim and then no wonder say Ghana mebo no ntumi nwade omo ware so na egu ebegu wo de kokot ko bisa cases e do so court divorce nkwa okọ banks ahodo nso a amanfo akwaje bosia a wo me de abeye wedding okrom mu ntua ye pe wo ma ache wo mkrom an nye nipa keto a bra ko bra de ntira ya mamre no sanka anya hwi Bible no kura de ka fa awade hu ewo Bible no mu mpa Bible na ye gidi se de Yankopon hyehye ye no eni mpo ni se hu oba na opena ko hu abusuafo na ye den kokotu oba ni trinsa kwaye ne ho ade tua ni tirade ma abusuafo ene ne ye friend se de awade ene ye Bible ne de ya okan asofo na wonom ebi ma yan hyehye se wanya wadi an yemprema anwade wo ma so dan mu no enye bebreka osofi obi antumi nkotu nkyere me da e wo Bible num Bible na da ho no we can come from Genesis to Revelation wadi nim osofo bia ni Ghana even the whole world osofo bia antumi nkoti e wo Bible num a wa kyere se yenye wadi no wo Bible num enim ba bia e ya brofo ne dia e na ye yakofa dia ba krom ase yepe e na ye bie abrofo ne ye ne ketewese Uze obi efa ne se suatra bibini sua de a opeso ya na ohu ne ye kra se ne nipa na ye ne dia no de ye de ne suatra ne mpanifo se be se woni tipi nsu a wo ma abo aponche ate wo ma no good morning yes eye no na de abedu bebe yedu sese ya ye hu boto anu fa kra mfa nhye mu no suatra ena Ghana ni tumi kwaje bosia 50,000 70,000 100,000 na wa hyehye wedding na wiase nyina hu ne say ono ne wedding na ye first ne obi ade mika say ono amie na adwuma a wo ye o ono anka say mie na adwuma a wo ye oni company bi orane oba no so kra mika say no ebi na odi nso kra de kwachi na hu na ne ho ofe na wo ye ne ho wo kwowa na wakoye ne sa de we obawie no na afi na akwakwagyeta osan akọ ha dan. You see, near marketing kitty be aka babo no emma e the pressure tree enso emme ne mebu no bebe na wo twetwede onimi say bebu no bi wo hono ma anya hwe no wanyonko enti so husi na damfo aye na ono so anya bia ye betwetwe no peer pressure. Yes, enti ono so feeling say ono so nya bi enti wo de opa otisi monsen so anya bi sa ma ya ne se opeso wa na emu 90% beka to se wanya ne wedding a ompene. I'm telling you, emu be 90 beka to se wanya ne wedding a ompene, of which ubetimi enya sika 10,000 Ghana cedis
wode ama oba se wonwe mfanye dwetri me ma dodo se na awade o matumi ama mo yire mu dwetri so mfanye adwuma okruma wode opa ye mie phone lines na tias me besi kruma na ma ne nka me ma dodo se na awade atumanya sika de ama ma ne se monji mfanye dwetri mfanye adwuma okruma wa wari oba na wie obo ne dwetri yes na abusua ne nkyekere na ye nyina ye ho ntoye me ma dodo se ne tumi ye bet yetumi ko fasika twitwiridie ekwaye nnuane awade enkaye adansefo beye mienu ene abusua ne ntwanhia na ye ngwade ya mamle no ye ni adanse ye so osimesi ne yire ne nti so ochi so obi fufuro ne nama wachi ne dedua fa ne ko ahimfie ne monika ye ya mamle de ne kese ne ye nimu no wa ye ne kete wese ne nipa kitua bi ye nya nnuane o enya party awade no mesi anya den enya party o awade enya party but ene krom han obi wade abra kobene se de ahimfo abodwa Anidaso Wɔhɔ ma Obia. ye bewie na kasusuro femframa ba afi ne ye be hya ase yakodi pa edi yakwati anya wade ka na oba no te ho ade obedie ne woni bi ye be wo na mofra de obedie ne bi ni ho na adan obi hye ya na na kobene obi hye ya wabrabom ya besere ye mu nkomponko ya chi niema nketen na eboa ye ma ye ho toye no ewom se wiase asesa ye koye ni mu na sesa nsakira ye bam entedu ba bi amamland ye nye na emoa ye ni ye nyin firim bede be boa ye ma ye ho aha ye ni ye bobra na koye ni mu se de ye pese ye bobra no ye mfa nhihye mu ni ye koye ni mu se be kopi niema ye nya ye de nyina na afie be wie ni ye yankasa ni pa afie wontwetwede brakobna Ghana ho kire tire so okroma na so na ni nyina ye sa ne ma nketen ya bu ya ni aye dai kusuo enti ye besere ye koye ni mu no nana na mahemfo monso de waka o mampani wana fam de monso so esese mpanifo no mamutumi a monso de beboa bede na de mpanifo na ngasa politicians ni mu ahemfo ena ahemfo no bi nsusu mu o mo ho ana meboa sa na akoye ahemfo no binom emu o mo ho enti politicians ne so mfa ni de anya den ma won na nka ahemfo no wotumi kura so no mapani nanso ene ye mfa ni de ma won enti niam ahodo anka sa ahemfo no ne mpanimfo na wonim nye opinion leaders no so beboa nanka sa ne man ketenkete ye beboa nanka ya mamne hihye bia anka boa ne ho henhan ye nka ye disuo no ene ne nyina afiri ye nsem no wonder say ne Ghana no wonder say Ghana yete ha ne ye ne ye die kuro ne yakwa kra China fo so momra ne ye wonsuo wa hanom sika akọ wo mtimu metu na monse ne maye na monko ne nyina nyema bia ye muo ye ne yakakra brofo no se momra momfa machines mra ye wonsuo wa ene tikama ene esi ye pia watanti nsuo na ye nom no kra no yade wo mti nyansa bia nim momemese ye nsuo no maye wate ase na monko na momeyifu magudie ne maye ye nkoton nyiska yes say those days in any home boa those days what say ne hwan say obekọ nsuo mi say ukotu gold wo nsuo m e wo kroma rakọ benamna nti some be an open me that say Kofi Hitman I meet you good morning Zigin son trans na fi inti na ehwe na yeah sorry so Hitman me make say one the impact ye nananom ne ye maame mo omo the impact ye nananom ene ye maame mo omo maame mo di show mo no this 21st century ni eni ho. And I'll say it on record, say, Entondru say, some pennyful way nyina, enim amamre nyina no, or mube wakono. Amamra e wokruma say, Nyamian pata ebeyera. And I'm saying this because this 21st century, no, I can say it on record, say, Asante Fodi akwesida meboa. Omudi Yam Festival, Bayere Festival, ya, ene Damba Festival, ni bebrebe, amudi. I can say it say 21st century in Korea gumhai bebre almost 99.9% enim this lot of festivals are yedi omu nim emu amamre ayeden ye na inshiraba can be about marriage and I can say it say akra obi kwa ko ware a onu onim amamre a ewo so oye ne eniama ewo so oyo agese o maami mum ginem na waye na ye wie so a ye nkyerɛkyerɛ no okɔ no okɔwo so a onim sɛ ne yedware akora no onim agye sɛ ne nana ɛna ba bedware na sɛ ona na wu a wan ɛna bedware obama o third born
or fourth born, or fifth born. And it's true. Ana meboa. No kre. Enyama be brea. Yema memo this 21st century omon chire yen. Now me say sa 98 99 2001 or them I started free 95 eba. Omo aye warm from that stretch in Ebenina, bebre, a bayania ne a preprensani, ye can say, a tornes anima, bebre nimie, bebre nimie. Me met me, I say, Obi or Honuma, 21st century, contombre fro ye ponimu ye. Cause Nima me ya now about TBAD. Then sang can and nine can, and they don't teach them, yen chiromo. Into onu feel say nyo ye na or okay obeko YouTube obeko YouTube now obon kwan de and ho na abemu say akokọ ni entutu no ho ye na so ni tie pie say YouTube nkwan and it's sad Hitman me see ye mpanimfo we ewu ko a ya mamre ayera cause obi e wani nso onim festival odi obi asantini akora esan say ye be wo no akra any living ni o maame aye busy ne papa aye busy enti mi nhyɛ dan church from saa eniama ne bebre any ye school mu krampo no twi po a ye kire o school mu krampo ya ye no optional me ko school Eastern region na Eastern region there schools ni bebre kire twi be no na optional Hitman open na o choose you enye compulsory and it's sad. And I you be English language compulsory. Also sunya. Ya true the names of talkative. Any names of talkative. Ya send the DP account ho. Na teacher ni ba o DP say obo bi atutu a o de o DP so also nti obebo 4 cause wa ketwi. Kofi me da say. And it's Hitman last one mami ti. Last one quiet. Ye high life music. In Penifua and no more high life music we Omukwa asan nyaka nyina ye hip hop they say see egu cause we don't value it. We don't value it. Man kola ebu enyansa bia nim utia wo fa futu se miyanse mu hunu nko a yes and na entondu say in Penifua we mu nyina omo started from 89 e dey ban nyina omo started ye nyina say baby mewuko nyame fo mo kransie na omo aka wa akire nso wuko a asan dio Kofi ya afro pop ne hip hop. Mate. Ora samo kodwa kwazi. DJ Hitman. Mate. No pay me chia watifu. Atifu jo so. Brand ko yi. Nse ana nkomo ne yedenta na brand ko taiko. Nti min kasa bebre na kakra bi na me dey pay so. Kakra bi na me dey pay so. Na Hitman de mi hu ni se emrofo ade we na no me di brem ni beto emrofo no so. As a African fa ye ho adwen said that I quite mission accomplished instead of mo canon emrofo no share that ba say ba be brainwash the Africans no more the tradition aba be share yemu start won you be from afar Bible ba na yesum ye bosom se enye the Bible be share yensa fa ye bosom ekoye say in kike cry ye say ni na brainwash they make me can say emrofo no share that some bed fire home mission plan ye buy succeed mission accomplished. That is it. That is it. So simple. Then one I make an a brand that is it. Right, some me fa we ntwa mutew ade ba akon so abaya tete kwese kra o mamu say ye nuane ananka hone ne ewo mu ayedi a emma ye nyini che ye nya apomuden mepa ene nso so se de zigi kan yi ya ma abrofo na bese saye de na ye papa ni nyina de kone wo kwa China nyina omu bia ntosi ni bi wo ho ene ye de ne ya se ni nyina se yensas zi yensas ne yefuntum se ni nyina de tu fo magudi o enti ya se bi bia de ne ma ya hone ne ananka ma bibini enya hoden mapa those days no mefa bibifo no ko na ya hoden o o mefa ye numo no na ya hoden betenne ye mi se ya pomuden kura te se ni nyina ya niema bi anka boa Ghana ye nua ne ananka kan ne ye di no ana ni nyina no kwa bontin so ni me na ko we indomie kwa no ko we ajiba bia wudi ase da wo yema the whole day the whole night
Then digest. And digest in the William Nadia. One of our fruits will be a painful. Call me someone live on Facebook. Was it Digital Soup? Good morning, Hitman. Right, 0593406565. 0534050199. And I'll pay in Koma Yedina and one soap. What do you say? Martin? Yeah, Neo. But your first say? Midinde Evans, I'm free Shama. Evans, my minty one pay. Yo, Eddie kind member more basso. Yeah, that's it. Na mo kan bibi fa edin ho. Opening odi ehwe wo mo a ekuta Ghana din obi ti se yewura Kofi Anan yewura Chachuti kata no. Pese ufa ebibidin no a unhu se uhwe mu omo ye great but nenu yakofa abrofudin no ye de abanche ye ho. Ne eto subium miwura obuo a eni oman ya na mehwe mranti edidi mpanimfo atem e wo social media ne ade na mebisa se omo maame ne omo papa no won na the 10 commandments opening ba ko pe enemra wo ho osi di una ni wajeni ama unda ye den awaro asase so me da se ne to su bi ye kasa ene obeko fie bim na oba tan ne ba yen ye krom kasa no kura omo nka na brofo o ka tira kwala ne so a nye brofo papa go and pupu go and no e brofo inji ya besre opening me pemu program pa yeah that's it ya ministramu Yankopon enka also hwan pay. Good morning Hitman me pa chef for say pa cho druba education region na minti wan pay ana penya me sham no adwuma pambo makristo na mangana yeah that's it me de nyame de ma wode to ma ko ma so amudi ba ya nyame kam Hitman ni amuka nyina na kwan na ye no kwa papa even kura yin din kura da yen so kura ya sesa na ushema no bi so e ka simbi na ni nyina na se se wo hwe yen kasa de ye nyina ya dan sabe men ka brofo no fi na e ka wana ko nyina dan achemfo ne santefo ukapini ni sem ukapini na bi akasa mi hu se entan sapa yen fantefo wo kasa ande wataika intinya bebre wo ho a asasa na wo hwe kura na first kura football na ya bo kure yesa na biam papa idi ntina brofo ye mo ka won wo da fam ni emiri abrofo mo kan pa ya to fam wo yago zentumago se de nya papa abrofo no ya se wo be di enso akon kan wo bi bia mu tse na injira ba kan no ye nya fa hu di na nso anya den amga wo da so hye enso right e di enso ye tinko fa ne be boa yen Mate, me da sana pay. Good morning. Good morning. Me pa chef for say. I promise Nyako make a see Tama Newtown. Mr. Nyako ma minti wan pay. Hitman. Sir. O say Titino. Me school we are 1957. Okay. Me school 1973. Ya time no. Benekura ni sia papa. Since ya me be say why from varsity we was university we dey one bit natural fee letter one bit natural most of them omutri since ya ba English akodo o say you fum kura ni start here the brofo akodo o say you fum you want to anga here the brofo how are you since ya this training na ya seno she obi no mutu aka actual fee letter ana chi bibia e wo man mu ebio bra ye mofra no se o ya kwada so o ma me ene wo kasa ujina ho di kopim to wa kasa wi ene akwada ne ma me ka ba ko aka mienu se san kwada no mu hwe ade se wo ya bone so ne so ko report mo teacher unye du school mo a parade ya frame memman kan tinka 3 ni be lew ya bo ma 3 strong boys be lew so Mate so go bonti Mate na say openi bi so bo na be fie bo ma me amane bo ma me bo no bo say yes and then obetu akobo bi ba Mate Mr. Nyako me da say no pay. Good morning Hitman me pa chef for say Pacho FM and the Casafitema ma ne so kakra na minti wan pay. Hitman, the more program no more diaba no pavine. A good pa. Ne pa many ajibebre for mo program we. Ko just maybe why are the papa ne the west stream one kaka.
because and then no you tonight yabano ya say ana ye mama mo so bebre na ye mama mo ka ho bi because sometimes if you will be kakra no be kofa made better na ntenya o sere ono ni ba no onye hwe made na baby bia na e bada de na sa wo ba no e se da chu benyi no be penyi pa na so benyi no benyi bana ana so kwa na ya no sandra shi na say onko na wari ati no ntinana ye maame no tama me maame yesusa no oko jare ko ye duane odi me ne sister nyina akọ oye we ya we twumuko ne we ye we twumuko ne we ya ade we si nti ye nyina ne yesi ade ni pepepe enso na na nya sa na eti nti ese ya ofo ni bebre se ende mfa ho so we start say dey ene mfa ho so oba no so we obi so ba right nti eso mo so mo ntre ya de papa se ne be yesi be nyina ana ese ya hemfo no so omo so we njina na sa mambre na afense na no modi bana ne na ye maame no kwa aware o mutimi cha wa aware aso no omo so we njina na omo san pasa akocha na mbra se ne be ye so na ye ban yesi be tia na kwa aware aso yesi etimi ache yo mate me da say anope good morning o Hitman me pa chef say utiate dance man ubre ni yankwai Hitman yamin shrawo ejuma pa mobo to do abese omo dance man last up de ko yameche dance yameche omo so omo chia mo papa e bia ya de omo tie dwumadie no yameche mo na ejuma pa mo ye Hitman ni ma pa mo de bia me ka mo kofa ba ne de mo de yankopɔ na ebie mo ani ana se we hira mo se ne papa na mo pe mo de magana de nya de mo ba chekere no de bu o man no ni ye nipa ye te o man ni mu no ne de nya mo chekere ya mo chekere ya hwe se first na ye friends ye te obi ba no na wo betumi ate obi ba teacher ni wo ko te obi ba obefa dom kra ma omo aba ababu wo school mu ho nti amache se nne no ye de abrofo de na hye ye de papa na nem ma ye hu ne papa ese ekoso mayen nti de ye ma menem ye papa nem na ahemfo omo wo ma mu no omo mfa ne ma papa na nka ne no na ewo no omo mfa mla ne yemfantu ana mo na mu a oma na mu anya nipadua no ene na ebebo nti ne ma pa mo kire de Hitman nyamin shiramo e de nyina ne ma papa mo de blayen ye da ase mate me so me da ase anope good morning Black Abraham ba chef say Midiane Tommy Bridjan Kamana mewo Tommy ubre ni yankwai anope de me da masi bebre nyankopon nya mokase me chia dadi nso dani da nyina nyankopon mo ne ho ban famae me common asem so a enuane na asem no asofo ni bi edi mu ntintin man pa ebi ti se eto ene sa no ma no se omo na be stop nipa bebre the religion se eya abosun sem ene bi no majedi me o come TikTok page ma yiye bi dia guo cause e ban local food dia me yetete me we krase ti se eto ene akause ma yiye bi dia toto ho ni akopransa ti aduane a eye natural food ba udia ma wo apomuten right nti eba ne sen no ma me yatwe e ho afi sen nuane we nyina okay ti asofo ni bi kan ho yo mate to me so me da sepa good morning we ba chef say oh answer tete ensuma enusram agrasodu minia mami too abrofo we second third Jesus or assassins wa abrofo na to so abrofo de tire bibifo se yensia ade yankasa ade yenge etinya abrofo yenta keri des no mame ka se bitro emra abrofo no wodi enso no hwede wa ganate na enkroma bedi enso no enkroma nikom ye sa iziba ayefo no ko ye free education first enti yempenfo no abrofo tire biara yemfa ogboni de che o se unia obibini no Ghana ha no oye nyame otu si dabi won so obibini bi aka obibini nkan o so me ka se bitro o de ko Ghana Muslim si na Africa na ensuma ti so nyame o sami ti so nyame so Ghana agbo so do ya o so obibini bi aka o so abrofo no o de me mo ya we me WhatsApp ogboni twa nkoma ana Gaddafi leaders ti bi aka ba minimo sasu mo ka o de sai da si ye tell us won fa o me WhatsApp mo
Mate, me da say anope. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Papa. Me ba cho bri ni yankwe. Amen. Ama mo nkwane ahodin. Amen. Emebu na aba no. Won mpe atletini o. O tletini wa na obuofu. Obi ko ware. Na wo ka kire me say. Me ware ye. Sika mi ko de ye me ho ade ye 5 cedi. Ensan fo so nyina. Ana mantis packet ba ko. Ene da so. Ana ye me pataji yo. Oso wono de o disen ye be ma ne kwa. Obetimi ahwe me. Na mom o meton me e ma be ma no. Ene wo bi ko ware a. But me papa say obegi 200 million, obegi 100 million. Me ma me begi 50 adan. O to awo ba no. Me ware ye ni gusu ware o ma ware na mu. 71 ya me ware ye ma ware ni gusu o. Mo ware a problem na wa ware mu sika 70. 3 months kura ma na ware no egu. Won enti e betu mebon ne fo. O ware fia ware a e ya ware. Na wo de kwa sorry dem say wo ko ware a. Enkoye ne tentene. Ya ne kete we say eni fada ye dumesi agbo tire wo kwa. Eni fada ye say kura ko dina ho. Na ya shira ware ne so ma wo. E ka biya ni. Na Ghana ya ye sua trasa. E ne sha sebia be ma ne besa no oba ne besa wo e die so. Aya nwumete. Won twitwa sa ne ma ne so. Enne wo wo ho asika. Enne wo se wunya de bo wo bra. Enya ware na wo ko ware kinchina na da boa. Ana fe mesre brofo na wo de ka e kire nkwala. Wo ko ka kire se wo de wo ye kurase mi o. Me wo ba mi sia me na na no atwi we se okosko ani atre ne brofo. Seja fo ne kurase na na nkwala ka twi se na me se no ani e ka no ofie. Enti ya ba sre wo kro mo kasa de fa kire wo ba. Ene sabi akanfo no na no wo ju wo di so an akanfo. Brofo no wo de e de kire wo ma de e wo fie adan. Ya ye sia atra dodo. Mama yan samra yachi ni e me fa na tete amamre no e boa ye uni nyame nya djuma. Auntie Maggie Nyankopon ka won so ho. Good morning. I'm on the jama we are go. Me ho ye pa na won so e. Me adu me ho ye pa jama. Your friend say? Na ya otamani. Na ma minti wa na pay. Man, o parliament for e carpet me say ho. Parliament Ghana parliament on carpet be na say for more. Wooling carpet. O show us a China for parliament me boa. Aha. One parliament no, all carpet me say for more no. As a China for a parliament pepe. Inti abuano o start pro opportunity. But I do that ya cho. A che nyene. Na kan ye ko score ya boy be ma me boy ben ko kutan ya de ko. Indomie abo be ne fe indomie no. Ena me ne fe so seju. Ena he nkukofun ya wi na ya le akoko be ye de nkwa ko ntu ya. Kan me ma mi ku akoko a ujira no ho akora 40 cent no. Mata be bo a. Okrepa. Ena obi ya kokoko ya 40 cent. Baby. On te shi, una o chaka asa brobe. Abobe pa kwa on te hin so kan no. Ba brobe so di pe na jo ho. No be on ta pa ko ja brobe. Ena enu mo de no say bibia. And Oba na ga azonyim. Oba na masonyim no onyim. Na funya ado because of funya ye di nti. And na ko so bi nye gbegbe mi ko no ade ko. Impi hu ko abaku be de ade. Ebu kwan ko asase kwan. Obo ko hu bi da. Masa be boa, obo ko hu bi da. Ni ani basa na ana mo bo hu dawru abo. And e do ni me so hwe TV so ensa. Eduro ene adwamane man kwa na am yuti Ghana TV so. Yanka se ne wane de ya to akran. Obroni okatwi ni hu bi buda. Obroni okatwi. Masa obi nto aso wati na you can dey check adebe check. Okay. Now let me issue this disclaimer. Indomie will be brand. So ubeti makasa no do so cry that is fine. Yeah, five very fine call and afizigi be. Kofi Taylor and afi some being wrap up. Good morning. Yeah, morning. Me pa chef say. From Cobra maminti wanna pay. DJ Hitman. Yes, sir. Once a program fine, nice. But also and social media bana. Even China for crap, almost a casa. Even no China for you. Almost a chrome casa. True, Oko China Parliament House, almost come chrome casa. And I didn't pay for no go out to make
Yan Yekrum Kasa, say Muslims, fancy, near Santi Casa, because I didn't know what to make. Obi, Kasa, and no more come on, I didn't see. True. And then we should be in the back, and I'm a senna, Mamma back on the kind or for certain money so come by force. Me wants to gun an air water. To me, I come in Quanka, Nanka, you campaign for no go parliament house on, among passes alone. Yes, among passes alone. And I found two our reno. I am pa. Osha, I say, over castle enough way, where they know, way by it, and auto way, and then to me some person than yes, sir. Osha, I am pa, and then youth for never, I will be brave. A good missing me do Casano. Name a casa can never, I don't force me. But so me enjoy what my worry. Okay, right. But you fancy. You bring to your corner fee. You call Father Abraham Australia. Some be a call. Brakobra, ever that your listeners and I say, I mean, Yanko Poncho Mupi said the Biada or more 80 Yankoma Hodo at the Bani, I mean, Shom Bibrina. Did you can answer or man, Penny Voice said, you will be a funny sound cofa, Yenchi. Tinema Hodo Webwa, nay dance. Say ye before no. Ye, name one or man in your day. And couldn't ade ani se beye ya nyu bi na beye amaye ade ye ne ani beye right ya minhira obia yo zigi yakọ we dey right time ni munti I mean fa bibitew na me dey se me kan ni me se mrofo no omo plan ye mission ano mababe do mababe bring wash Africans because one of the powerful continent in the world is Africa. It's mrofo no omo pese Africa ye be unite. It's mrofo no dey omo target no and one atom. Now I'm going to say some two with a toe. Quick one. Tama na because school preview boys or down. Ya makwayo mitifi. Teacher ni otibe mi. Or friend mi se mbewo fufu mano. Me se me wo. Ye be a school or be school ebe discipline me. Eme ya man kwan. Ema discipline me. Fufu na wawodo. Ya makwayo. So of ye be a school no. No fufu aso wo. Oh be school ebe discipline me. Eme ya man kwan. It's a free work no. Be di so. Baba woni a wose kwan same. No fufu aso wo fufu no. Wa be bomb mama wa be said. Ko bi akọ. Hitman zigi dia ya se mo. Na me dey na mesre ye education minister say omomode na ye free language no omusua wo school no omonye no compulsory my optional ne dey MY omonye no compulsory nti omonye ne omonhwe no mfa saa ne amane nyina de entutu yi na ye maame mo so nye o masede ne etie mate yes so ye do bibiase. Well, thank you so much for being part of the show. So like I say Enquire production team Ziggy B mo pambo baby Joe the one for Sammy B Kofi Taylor and afi team ni nyina. Your friend Hitman, good morning.